Ekspor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sadpusan ngi kena samla shinrang bat kenthei kla Pyndep ke Jingshah Hikai Pyntbit ke basau pusan Sngi kum kinang apa harai ke bala Hikai daga tu nidu security agency ke badan hakashnong maulai mauyong rim halum hansen ye kiri ke Hikai las dang na do kat pundru truk jumang arajar arpusan bat keni kolong ke batch ke bakhat sau pada khandai truk unai tung arajar arpusan nakaliang jonga tu nidu security agency kala IT ki sirnot shekin ki samla ke bala Pyndep ye ke Jingshah Hikai Pyntbit jongki hakir ke Islam Hikai lepin kut ye ke Sngi de Jingshim binta jongki samla haga jingyal march pass ke bakin thop hagi laikin hon bat kum joru ke jimpin I ke self defense ba kumno kinla banyada yelade habadan ki buan thombor yaki hagari ke Sngi la sakhilang do officer IPS bala shong that uba M kharkrang ublalong kumukong san ringkat ke jingdon lang jong director ka Tornado Security Agency uba Arnold Lanong hikmi kikpa bat ki bahinga sem jongki samla jawapan semangat dari masyarakat maka kembali lagi dengan naik di kepulauan hari dan ternyata advokat lagi kepulauan ada nomor kepulauan by satu mansiping advokat of kepulauan ini sudah cerita. Now it is to give the salute to the chiefs. Now arrive in the meeting Britain, Saudi contingent, and now she is to give the salute to the chiefs. And the Lord is going to father and son and the apa yang kini kapal jumpi, akan mahu ila dia nama kesempur ini sistem benang berperit kemudian berperit mapi. Dan dia hang ni, sausan Sngi pelale benla kat ni, temu kajing minat jumpi kelalong hadu kata, kepada yang kebingile mengi isapin sistem yang sausan Sngi pelala berpeni berpensandur jela dia. Kita hang ni, di chairman yang kata Tornado Security Agency, the officials zongka, but come tam ya, kaba masulungo apor bang iya kikimi kepa jungi, niki samla jungi, malam day tangang ni first time mengawan ini private security agency mengalet, kumini program, awai ibe dengan ajulet, dan ray, abang ada yang ta judan kikimi kepa, bang idon tang para kumini kiba sa train, dan ray apor mengawan sendrung mentang ya i idon kibahi masem, lakendit. Banga sloba Tornado private security lalia kapabha tamne
Namar balai ba, abak hadu, lalaki ni kikon samla jingi kikwa berkiu, kirengkam ka support na yeng nasam na jong. Angin yeran de keleng samla jingi naka background bapel. But ngatai bon kiru maybe labandan kiru hadin abot bisa apply kiwi kam ngamong ma pinkut tang hang ne. Kani ni tang senjam kum neng kong ka jongpi, wonum chu hun tang kum ne. Persang ba Arnold isa jopi ila play kala linti api. Kapenya kata linti ba ya kata linti ba dai. Kibon kiman bisa bisni api lalaki api bikio ni na bon. Kan mau ya imei pa jongpi bila pun sistem nam ta jongpi. Kano jing so sarong jongki makini api ba pipang ng uniform ang ni kumno ba piparit ang ni so sarong ato kata. Mar balay ba ki e jpi. Kim kwa ki kay na pi. Ki kwa tam ka jingim jpi kan bit kan biang na sa hedi na bud. Ki kwa ban yo i api pun ba shat ba kot. Ba ki officers kum hang ni dan ada fitrain ni portan do private security agency ru kikwa biko officer jong ani agency ru kit ie japi kan no ka jing so sarong di kikmi pa japi la dalam kutan de perkhat mata la da pi pen sat eka ya kata ka jing kala do yo fitrain mata tang sistem arsnam layo complain no kan mau ba la da ka tanado private security agency ka diban roy dan kam ka jing trai jopi tangi tra jopi ba Arnold inumla bele ene usar Hikai sta jopi inumla le ene ni gajing susarong jong ani ka private security agency ka song ibe na pi berkitori bla don lepas balada pi pen klemran pi ka agency ru kan sneo bar kan support na te perkhat ma pi yang ta ra dei ka ni ka ba ai ka ta ka ba me pi ka ba ai ka jai pi ka ba ri ba sumar ni pi dan kami piru benle bat betri hok ya ke ika kamla penset pi From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams
From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.